Hi. Morning. Yandra from Busan in Korea. Domo na Tumbale. There's a nice park right here. Next to where I'm staying. So some nice public art. Limbula. Sama-sama binaka. It's close to the river. There's a river right there. And the ocean is over there. I'm gonna get a map and go. So this is the APEC Naru Park. APEC Naru Park. Na city station sana ng hotel ya. Doon nga na Tumbal Minggo. May sarsara. Dengan dia mana? Limbula. Andra, belum balu. Andra suka tui Korea, South Korea. Iya, ni Andra pinaka. Nagibola nga may nabuno ni bakay tiku kina. Rona buni ka rochuk ngo, nduango. Kani karota ko na kani talano. They're both 500 years old. Rona buni ka ngo, ro kau talma indo na bunoy na bunongo I Korea meromi te na pakno. Na ya bangalalatak na buno ya. Me tarkin do nangon salabo. Gerto bakang bulame na buni kongo. Esa. Rega matang ko na nonra kawita kana be kai ba tu ba ko boli tikenda. Ba kana buni kau. Menda maroroya. Na buni kau. Morning. Tambal matawang ko. Rosal kawal chika na degree ni ko na isa sanaya da bolita kong gobe na watu. Try and see what the meaning is. Okay, via umbek sanaya da ni buvale. Bula egi. Bula sir pepeli. Bula binakang bula walu. Nakawali bikim doon na yung rachungan na mata ni kuwa. Yung ko sa mata kalilibik ito. Naklabi kim doon sa lang doon sa memory kasi ang isang tambo kato sa monit. Ako binaka na sir ni manumano. Bula walu. Morning. Wala nga ang tayo bitch ko may solang tamo. Solang tamo nga ili mo nakinatambalili eh. Hai biya tutubatan no. Satu sarka. Na wait to eh. Oh, this is beautiful. Okay. Oh, there's a marina. Okay, doon ang buhin ko. Sana may bondawang gaman do Dr. T. This is what I always love to see. Public art, eh? Kotal may sanabuni ka may te. Tunggu na with why? I keep saying with why. I think it's the ocean. Wait to Kita cuk serangan ko yung ba't sino wait to Oh, malaki na tumbal.
na buno. Ngabilis talang ko Amerika sa oida lele na uro sa bata global. Manda tolo marestal. Hey! Uwi! Ngo. Rakanto talita kang gona, unong tumala ko pa, nabisi bura-bura. Untuk tabole mo, untuk tumbale wabuki. Daroy dito sa laban mo eh. Inamatang ko, nabalik ko. Okay, it's a river cruise. Yeah. Hyundai River Cruise. Gawala kami kamikin na po sa Hyundai. Yan na company mo to ka. Flower Garden, Lawn Plaza, Memorial Garden. So no wonder the names were written on the rock. O klarambak na bubale. Rasulimbak na ilavo, something like that. Na pakgo. So there you are. So the tumbal tali. Takmaya bida na. Yeah. Yeah. Arla ko na po itong bahas siya. Tiko muna takatakay. Kung sa gaibito na kalok na matakalilay. Iya. Kung namin nakalumita. Baka ano siya ko Korea. Busan. Busan doon na yung 1 hour from Seoul. Iya. Kita mo main na kung sa Los Angeles. Seoul. At kanada ni raranuan ko po ko Incheon International Airport. Kalmika. May vading hotel to for 2 hours. Sangay po naman na nung na hanggang po kami walang sumtal may another hour 1 hour. Bungin nga Parumbok. Lew na ang nagkaroon ni city, second largest city in Korea. And looks like there's lots of Valer, tumisaran doya, ranam batak itu. Kami all the apartment buildings, 111, 110, lakas besar. Ya, besar raya. Iya, nakakata-kata. Ko sa tunumaka. Ito hindi degrees yung kanamatang ko. Yung balang kay kabis sa sibita na tulos ang ulo eh. Morning. Yang Marina ya. Santa Marina Park, langsung kena repair. Tumbal sarira, kita tahu ramai. Lakwale bikin ni na sama cukumai, bula esri, bula binaka. Nambong kita kena opening, official opening ni bos yang may cukup mongo, may cukup talang cukup sarangan na presidente ke Korea. Rolak may baka biotin. Ko baka nang mulim-mulim ni mas, mas. Bikin doon to kesa-kesa. Pula maridang bole. Pula meron ni Rakaso. Pula lumita. Iya. Lang doon bunyi kang gore dito. Baka nang bulim-bulim ni mas. At ni Rakolim ka na bunyi kau ko nga yung beauty.
So, simdani siya nga. Endo na kanayang. Ito na po ni Mas. Bato ko na kinimbulimbuli. Pwede ko lilatok nga bang ko na po ni Mas. Ilang 2, 3, 4, 5. Na muna. Tira talang ay chuk na nonra textile, They also have their own textile. Baka taka na masi. Ito may Japan, chuk na nonra to Japanese paper. Yeah. Yan, alam mo ni madang ko, kaya nabila ko yaki. And, hindi banua. Sarsarwa po ki. Nandun di ko mula ko ba nandun ang Marine Sanctuary? Iya, sa nanumam no nang kaila katal singa. Alaten ni kitong boss na matakin ko na diwa. Lako bermay. Kabila ko bali, bumarit ang bole. Thank you. Kato sa monit chukike. Ang klabe kim do may salang gor sa nga tambo Taman City le wala siting ko. Isang wala siya na miliwan na nandito to population. Tako sa mga tatakan din na itong bali mamataka. Tapos itong alaba ko kuyango. Ano ba na kameri ulumbanga bule mos ndawai dolo na tau bula bela yang baki esa nakbali bikim ni na sar-sarti kumay sa uchunga na bitu na wala miniti Busan, Korea. Iya, listal pinaulutangan ni Lito Cultural Opening, ano? Ito ka na tukulasa, bawas niya nga. Saan din na? Doon sa teren ito. Wow! Flexible lemon. Yeah. Ano mo yung sculpture? Dasar nga natural ya. Teren ito. Anjir na. Kita ngata teren ni mai. Ko tamen me musumu din kami dapat ako ike. Ngay may Facebook to kan. Sahod sa teren. Nimbula. Yung orang na sculpture ni Kuli. Ano na pa nanuming ko? Oh, ito sarang ako na Pope. Ang hindi kami ka na Pope. Yeah. Pope John Paul. Saan sin? Sa wakas sa siyaw to ka na itukutuko pala ito ka. Wala itsong ko na 1984. Pope John Paul. Ang walamik. Ito ka na kanitamba. Ya, na Pope Pope John Paul. Kalungat sar nyo lirit ito na kor may Polandi. Yan na wala sahod. Liwabog ito may na koro Krakowa. Wala itong go on his visit to celebrate the 200th anniversary of the
Foundation of the Korean Catholic Church in 1984. Pope John Paul landed at Suyang Airfield from a helicopter. Yeah. Raming orto tumbal maya may katalaw. Totok. Dala tumbal madanawa biya. Sarang madanawa ito eh. Dala ka already ken na air na ken turang ken maram rambulang balaw. Ralalay tok nga. Diba kasamtak na oira na ebidar post ko na Facebook rato ko nito ko na liw ni Sara lenga ti ko liw na lubenda liw tangani Sara mati ko na mati sureti. Mulai ka Maria Mosio. Mulai ka. Ang ko nga lang matakalilinan ko busan. Tsaka ko mo sa Nawirtale. Morning. Sar-sarman tumbale. Sa malang lang. Tok. Beautiful. Nakturangan na lego din pula. Darang gila ni karang kita ngayway. Sarap man. Totoo na yun. Sambil balik ke lain. Takabukawatsi. Bula olya na tabuto. Bula nebs tirtabua. Cermea ulumbanga nimbula. Cermea rakaw. Meri ulumbanga nimbula. Bandinga. Bula no kumarama. Nakabalik na sar-sar cumay. Kalau segala cukup nabi tu nama takalin lain sa community. Kapitan siya cina kali why? Karo sa kabul, sa singkilala cina siya. 17, 18, 19, 20th. 20th. Iya, karo sa kabul siya. Iya. Nakakabit na kumain lebsar, sa labang kumot sa kanibigyan mo ni, mata ka ni kuwa. Nakabali mo na naman ni pagkaroon ti kumay, sar-sar ti kumay, wakang bulat ti kumay.
may sarang ko tatulo ko nung kore. Tapos kasi ako nakandol chicken ni babe luto to. Wala tong balike. Total na sentaw ni ko. Na main city chuk miraya. Ko tumikir na dal taman ni opening lew tak miraya. Okay, sama mo yan ni. Lakmali mo na muni bitong manibol may kiyaw. Ni kalaw nga tatiko. Ni mo demanda. Raka. Salala mo to yan ni. Iya, bilak balo-balo. Tapos yung nabili niyo. Okay. Mother, over and out. Bye.